I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land. Whatever the setbacks of the moment, nothing can stop us now. I am an African. Mufarisa President wa lino shango nga tshifhinga tshenecho tshifhingani tsha u ṱanganedzwa ndayotewa ya Afrika Tshipembe nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahefurathi nga vhuya nga ṅwaha wa 2002 ha tevhelwa u ombelwa tshibigiri musi ḓivhazwakale tshi ṅwaliwa tshifhingani tsha musi vha tshi dzhia tshidulo tsha murangaphanḓa wa tshiimiswa tsha dzhango tshe tsha vhumbiwa bva kha tshiimiswa tsha mbumbelano ya Afrika u ya kha African Union. Tshiimiswa itsho tsha dzhango la Afrika tsho rwela ṱari ho sedzwa zwi tevhelaho: u ṱanganywa ha dzhango la Afrika, u vhea dzhango la Afrika kha mapa wa ḽifhasi ḽoṱhe, khathihi na u sedzana na khaedu dza matshilisano, dza polotiki, khathihi na dza ikonomi. Lektshara ya ṅwaha nga ṅwaha ya Thabo Mbeki ndi ine uno ṅwaha ya khou ḓo sumbedza zwe AU ya swikelela zwone tshetsho. The lecture will be delivered by the distinguished African intellectual, scholar and academic, Professor Falola, who is a professor of history and the Jacob and Francis Senga Mosika Chair in the humanities and a distinguished teaching professor at the University of Texas in Austin. Additionally, he is an honorary professor at the University of Cape Town, an extraordinary professor of human rights at the University of the Free State, and Professor Falola has written extensively on the humanities, including the humanities in African knowledge production. Lektshara iyi idzulela u shumiswa nga vha tshiimiswa tsha Thabo Mbeki Foundation u pembelela ṅwedzi uno wa Afrika.